Asiphinde sibingelele sivusele kuleli hle igama la Jesu Kristu waseNazaretha. I'm your Pastor Chi at Tuzuma TV. Tuzuma TV, we are inspired. Sibingelela sisenza weni yasempilo la ku-Ward 133. La sivakashele khona ubhuti wethu uThemba uDingiswayo. Kunento ke bazalwane le vele yasithinza mani yasichallenge ukuthi sifike la indoda lenta umsebenzi lomangalisayo kodwa ke akekantsheli mine aketshelwe nguye ngoba kasilo dlozi ukhona usaphila egameni laJesu Kristu amen. Amen. Ngizoqala ngithanda ukubingelela ababukeli bonke nababukeli baweNtuzuma TV. Igama lo uThemba wakamthethwa ngokuhlala ngihlala khona la eMbili nangokusebenzela sisebenzela khona la ngokwe-organization yethu. Organization okuyigama layo iNew Beginnings Renewal Organization okuyiyona esiza abafowethu ngokulekelela ukuthi banikeze ama-activities ahlukahlukene angabalekelele ekutheni umuntu athole isikhathi sokuthi abe busy nje anciphise kancane idakamizweni. Ngiyeva Dingiswayo umsebenzi wendako muhle kakhulu uyancomeka. Mhlambe yini legcine ukuthi wena ubona isidingo sokuthi uyendele? Into eyangigqugquzela ekutheni ngenze lento ukubuka inamba yabantu abamnyama kakhulukazi ikhula lokhuza necule ledakamizweni ikhula kakhulu isibalo sabantu abacula edakamizweni abamnyama futhi abanakiwe abantu abaningi abanabile ngalokho bayabagxeka nje kuphela into engelizilekelele leyo. So ngathi nami njengomuntu omnyama noma ngingenalutho kodwa kukhona engingakwenza ekutheni ngilekelele nalokho engingakwenza kungasiza ngisho ngathiwa kusize abantu ababili abathathu kodwa kube kwenzile umehluko. Right Dingiswayo. Ngiyakuva manje kunahlonze kunempilo ngiyabona nawe uphilile manje. Ngike ngandlula lapha inzawana lapha la ubusy khona. Sithe inhlangano iNew Beginning organization. Then kuyisikhathi esingakanani khona? Ayinaso isikhathi esiningi nje sino 7 months now. No futhi sino ngoba si-October shothi sino 10 months siqale. All right, but ngibuka indlela lokungiyo lapha mangidlula lapha ngiyabona ngasikhathi yabakhona futhi hamba ngesivinini ukuyinikela nje nothando sinikele ngamandla. Yes, ngiyabona ukuthi we have a team. Sibambisene kakhulu akusiyo ngisho i-team nje sikobhuti. Sekufinyelele lapho nakungasalako ukuthi we are friends but i-brotherhood. Mhlambe kulonyaka ka-2025 uyibona ikuphi iNew Beginning organization? Kuleminyaka nje mhlambe lemibili lemithathu ledaba. Kwemibili emithathu izinto esifuna esithagethe ukuthi nje sifisa ukuyibona sisezingeni lazo ukuthi sibe sesimeni sokuthi sesinawo ama-office ethu sesikhulise i-team le iya strong sakwazi nokuprovide amathuba emisebenzi kubafowethu futhi ngoba sifocuse kubantu laba esibasizayo ukuthi siba-create-ele amathuba emisebenzi hayi ukuthi umuntu afika asizakala ukuthi aye esidakamizwa bese phinde yahlala futhi ekhaya ngoba abantu abaningi bafika bethi bayabasiza kodwa ekugcineni umuntu uma esehleli futhi sengenzile ukuthi usumsizile ukuthi akenzile engasebenzi uzophinda abuyele back to idama. So thina esikufisayo ukuthi sikwazi ukcreate amathuba emisebenzi siphinde siba-provide ngamathuba emisebenzi azokhulisa yona i-organization yethu. Yes, if kuyenteka Dingiswayo nento kuba khona i-offer yomhlaba mhlambe okusho ukuthi kukhulu nenteka ukhulu kakhulu esingenzeka noma singafocusile kahle asifocusile engadi kuphela kodwa yona i-foundation iyayo yonke lento esiyenzayo uma singathola nje umhlaba kunganingi esikwenzayo ngoba kunga-expandeka
ngoba singenza okunye okuphathelene nayo izinto zaka-agriculture esifisa ukwenza futhi kungasiza ekutheni ku-accommodate abantu abaningi abakulesi simo lesi. Yes, kunelo engike ngayichecka lapha yami engike ngayichecka wele uNdabezitha engitshela ngawe uyangithumelela umyalezo uthi mfundisi uyathi kunendoda le challenge lo ke ngiyalufuna ngiyilandzele vele uyathi ukuthi ukhi then mayintshela then ngiyenda nami follow up ngende research ngiyabona lapho ukuthi no man mina lengubonako akusikona kuphela kukhona lokunye lokugcina ungenelela kubo ngibone nama sports lapha ithi nenzaba ama sports kuma-sports isifiso sethu sokuphinda futhi nawo siwafake ngaphansi kwama-programs esiwenzayo ngoba ama-sports alekelelaphi kakhulukazi focus ngabe focus ey'nganeni ey'ncane ekutheni zona zingabe safika kulesa sigaba lesi sokuthi zibe sey'dabizwe ngoba njengamanje sisafocus kubantu asebebadala already abakade ba-affected kodwa-ke sesithi-ke uma singakwazi ukumbamba umuntu emncane ngoba phela ingane vele ngeke uyithathe ukuthi ayiyosebenza kufanele uyinike lokhu ecomfortable ukubona njengoba isuke safanele nidlale yenze yonke into asiyibambe la ebuncaneni bayo sifake kwi-sport ezokwazi ukufitha sona idlale ingasitholi isikhathi sokuthi iyolokhuzana iyohlala ey'tolo la ezofunda khona sebenzisa no Dingiswayo umsebenzi wakho lenwentako ne-team nethimba lakho ngiyabona muhle kakhulu uyancomeka engathi uNkulunkulu anganisida ngoba ngiyathi ukuthi kulokuleni kwentako niyagadla esitheni ningabe seniyarelax nibe seniyahlala uNkulunkulu akaniphe amandla ukuba nikhone ukuncoba njalo ngoba ngibona impi yeni ncoba nithi tandlateni matingakhathali matingadingekwa sesiya engasemaphethelweni sesiya ngasemaphethelweni mhlambe ezi ula embi emakhaya kuphi eMemoti hayi umZulu phaca wena hayi umZulu phaca ngihambile ngoba kahle ngiyafuna la khona ngingathola khona kabanzi ukuthi i-team le yona nicabanga isikhathi esingakanani ilo yenu le organization ukuthi ibe khona asinaso isikhathi esiningi asisicabanga ngesikhathi esiningi kwaba ukuthi mina nje ngaba nombono wayilokhuzana organization then ngasondela kubafowethu engabathola through i-organization ekuthiwa uTB HIV care. Yes. Then yona yangisiza ukuthi ngikwazi ukuhlangana nabo bangihlangana nabo ngakwazi ukuxoxa nabo phansi ngenhlanhla nabo into ababekade beyifisa le ukuthi yenzeke kuphela bebeshoda ngomuntu ongabalindi so sa-connecta kanjalo saqhubeka saphambili ibond yenu okusho ukuthi akuyona ka 5 minutes nethi akusika now I don't understand because ngibuka i-communication indlela ehlangana ngakhona lapha yana siqala leyanzawana le ngiyabona ukuthi ompethe sesiyavala nyalo because ifinyelela emaphethelweni ilobe sikudinga kakhulu sesitholile ngiyacela ukuthi lengakusho lekuniphathisa kona futhi ekugcineni ihlale imbambene kanje ngiyayibona nami iprogress ye-organization iphumelela futhi iba isisombululo eSouth Africa yonkana andawuncipha futhi kudleka kwama-drugs kulendzawo yasempilo cishe ngasho ukuthi itheke lonke because ngiyibona iseThekwini engicaba ukuthi njenganyalo thina siyintuzuma TV I just ukuthi siyibeke ebalazweni sinikethe umhlaba because into lenento kunomhlaba wonke idabonakala ngicaba ukuthi khona labantu abanesihe bafaka isandla nabangafaki nathi mhlambe someday we don't know but only God knows because ngicabanga umuntu mihle but impendulo yakho konke kuNkulunkulu ngiyamthandaza uNkulunkulu ukuthi njengoba senihlalele phansi kanje nayinekela live lonke but uNkulunkulu nje avuse noma ngababili noma labathathu labatawuvela bathi no siyacela kuba ama sponsors
so that ndawukhona kumanager ingathi ngibonile yona inhle ngalendlela ngethemba ukuthi nami after sengishayisa nami kaMlungu ngihamba nespinach sami Nkosmani Ndondoze #Intuzuma TV we are inspired right besinaye uDingiswayo indvodza yasemakhaya eMelmont uyabona ukuthi umZulu emakhaya kuyalinywa ke uyabona naseThekwini la impilo lalela ngiyacela if unayo 10 rand yakho ungaleli iphutha uyigodle wada uto supporter kuDingiswayo neteam yakhe la very powerful nje spinach ngisibonile sihle sikhakatile sihlata kaba God bless you ayibonane ku YouTube lapha ya ufike nje uthi Intuzuma TV then udasibona lapha ufike usubscribe ubese ushade wenda njalo ngokwenda njalo kwakho uqhase mine nami uyangizama uyabona Nkosmani Musise lelihlelana mina nana siphenze sihlangane ngomhlomunye Nkosmani Ndondoloze amen All right mfowethu since umuntu lokhuzayeli uqhamuke eMelmont right okay ibinjani lokhuza yakho ukukhula wakho nje ukhule nabazali mhlawumbe ukhula nabazali bonke noma ubaba besedolobheni eThekwini besebenza khona uhlala nogogo how was your upbringing my brother ukukhula wami nje mina ngikhule nomzali ngikhuliswe umzali wesifazane kuphela ubaba ekhule noma bengekho so nje ngikhulisela umzali umuntu wesifazane ofisa ukubona ingane yakhe right obenje straight ebengayithandi into wrong ubengitshela iqiniso nje lodwa phela alright ngiyabona because nami I spent most of my time noma emakhaya noma ngahlala nobaba khona la eThekwini but kwaba nesikhathi la kwakumele ukuthi ngiye khona emakhaya ngahlala noma isikhathi esiningi so kuma mfethu njengamanje ngifeel as if ngiyafinyelela ebhodweni yabo ngiyakhona ukupheka yabo so ngibuka ukuthi ngithena ngivakashele omunye mfethu wakhona le eMelmont because nami ngikhulele eMelmont eMfanefile so ngithe mangivakashele lo mfethu lona la eThekwini wathi the way olshanga khona ibhodwe kuyasho ukuthi ni uma wakufundisa kahle so ngiyabuka ukuthi she taught me even ngenza uphuthu ngangilenza ko 3-legged pot uthi ukuthi ushaka ugalaza ka 4 kg webhuthi lapha impuphu besaniyonakala lonyele uphuthu siphekene lokuzaneni bethu emlilweni so ngiyabuka ukuthi situation yakho yayicishe kanjalo umama wakho naniphila naye kanjalo mhlawumbe kwakuyifamily enkulu noma it was just yena nezingane zakhe akusifamily enkulu yithi nje obhuti nosisi kuphela and nangokukhula kwethu ke nosisi bethu abanye abadala beyosebenza thina sikhule nje ekuyibona bokugcina sikhule ndawonye because siba u3 sisama triplets so sikhule siba u3 kakhulu obhuti bebefika ngezikhathi zama holiday kuphela so lento yokuzwelana nomuntu iqhamukapi kuwena mfethu yokudevelop ukuthi uthande ulangazelele ukubona umuntu ephila impilo engcono because lempilo abayiphila lapha emgwaqeni akuyona impilo right engaphilwa nje an individual enormal so ukuzwela kakhulu ngicathi into engithathe kumama ngoba naye bengumuntu kanjalo umuntu othanda ukusiza abantu nami kuyinto engiyibone kuyena nje la ngikakwenze khona ukuthi ngiyathanda ukusiza abantu isesikoleni bengumuntu kakhulukazi mina bengakwazi ukufunda nje ngedwa bengithanda ukuthi information enginayo ngishare kumuntu osuke engenayo isikhathi esiningi esikoleni nje abantu besifunda nabo leke ngiyazi kakhulu bebivele inhlampile esikoleni uthola ukuthi information akafuni ukuyishare nabanye abantu so mina njengomuntu ebengakhonzile ukuhlala nencwadi eduzane bengithi lokho engisonduzwile esikoleni uthisha ngithathe ngokushare nomuntu nami nginethemba lokuthi vele ngesikhathi ngishare nomuntu ngiyimi kuzodlala futhi ngiqondo so nje ngakhala kanjalo from lekhuzalele e-high school ngaze ngafika naseMangosuthu ngenza the very same thing until ngaze ngaphumela ngaphandle uqhamuke eMelmont which kusiphi isigodi ngisuka eMelmont
Ethuba lethu. Ethuba lethu. Ilokishila khona nje ilona lode khona eMoto. Ethuba lethu esuka khona. Okay. Ngile khona kodwa ngokufunda ngafunda primary level ngifunda khona Ethuba lethu ngase ngamuva sengiya high school ngawufunda eNkandla eVilangana. Ngokwezimo kwenza ama-challenges akhona eNkandla ngaphoqa ukuthi ngishintshe isikole ngamuva ngofunda eLundi. Ehlophe khulu la engafike ngaqeda khona ilokhuzana isikole. Ehlophe khulu then ngamuvela eMlazi sengofunda eMangosuthu. Okay. Yeah, so lento yokusiza abantu nokubona nokulangazelela ukuthi abantu baphile impilo engenayo isithibo nokuthi mhlawumbe uvikele izingane ezilandelayo like ezincane because njengamanje abafowethu balimele and ngoba belimele sizama ngeindlela ezihlukene ukuthi mhlawumbe baphile babuyele esimweni. So wenza njani ukuthi uvikele the next generation because kunengane ese high school engakayihabuli lento and into ebhlungu ukuthi mfowethu ngoba sebelimele abafowethu bayaqhubeka kuba khona abasha bayazalwa labantu abalimele le ndima lena mfethu. So uluphu wena into obona ukuthi as abantu or as South Africans we can do ukuthi si protect laba abangakayiqali lento. So ngokwami into esingayenza ukuthi sivikele i-generation elandelayo ukuthi siqale njengoba siqalile njengamanje ukuthi sifocus kulaba abakhona asebelimele, sifocus kubona silungise leyo number yabo elungayo then bese sishona phansi einganeni sesiyovikela nabantu abanolwazi ne-experience ukuthi kunjani ukuhlala emgwaqeni, kunjani ukusebenzisa idakamizwa. Sesihamba siya gobhethu iy'ngane i-generation ngokwey'kole ngoba ila isikhathi esiningi iy'ngane ezispenda khona isikhathi sirenze ama-awareness sisebenzise iy'kole sifundise iy'ngane ey'ncane ngama-drugs siphinde futhi sibe nama-campaign njengoba sizoba nayo awareness campaign ezoba ngomhla 5 December sishintshile idate kuzoba mhla 28 ngokwezimo zevenu sayimuva sayisa kulokhuzana kumhla ka 5. So enye indlela lezo zokufundisa umphakathi nabazali ngoba abantu abahlukumezeke kakhulu kulezi zinto yibo abazali kakhulukazi imbokodo ngoba iyona ehlala kakhulu nengane. So kubalulekile ukuthi bona babe nolwazi ukuthi umbona kanjani umuntu maseqala idakamizwa. Okay, mase engenile ekuzona ungambona iziphi izitembu kufanele uyithathe ukuze asizakale. So enye indlela leyo esifisa ukuyisebenzisa nabafowethu ukuthi izingane isizakale, umphakathi usizakale. Nokuthi nabo abantu emphakathini umuntu let's say ekhayeni wena isidakamizwa akekho umuntu osisebenzisayo. Akusho ukuthi sona izandla lapho ungayidlala indima ngoba ukuthi ekhayeni akekho umuntu osisebenzisayo kodwa nawe affecteka ngoba uma kuthiwa lethe unemoto uhamba emgwaqeni umuntu osebenzisa isidakamizwa ashaya iwindi lemoto afune something phakathi usu affectekile la noma unemakhelwane osisebenzisayo manje ntshontshela already so affectekile kodwa wena ukubudlala indima ngokuthi lo muntu asizakale ngabe ayenzekalanga lento esiyenzakalile uzogcina wena ube nenzondo yokuthi umuntu ungitshontshekile noma uphihliza iwindi lami kanti kube wena uzama ukudlala indima yokuthi lo muntu akasizakale kule nto le hayi ukuthi lokhu umkhomba ukuthi iphara nani umsize nje udlala indima enkulu umsize. So ezinye izinto esifisa ukuyifundisa abantu ngoba previous besinenkinga eSouth Africa yelokhuza ne-HIV abantu bengama-understand umuntu one-HIV besaba ngisho ukuhlala eduze kwakhe kanje kodwa ngokufundiswa bagcine ba-understand sekukhona umuntu nje othola ukuthi akanayo-HIV kodwa uyathandana nomuntu one-HIV akusenankinga. So nasedakamizweni uma singenza leyo nto siqhubeke sifundise abantu ngazi idakamizwa indlela yokuthi musuke umthatha ngale ndlela naye umuntu kodwa msize kuzogcina sekunomali umuntu sesikwazi ukusizana ukwazi umuntu ngendlela awumuntu ngayo ngoba phela naye umuntu osenzidamizwa umuntu uzalo umzalo omunye akekho umuntu oqhubetsheni noma uzalwa yesikwazi usuke ezalwa umunye umzalo naye usuke engayithandi ingane yakhe baye kanje. So asimsize thi umuntu ngabanye abantu so asisizaneni sibambane njenge South Africa. Ngiyabona. So ngiyabona ukuthi
Nibhizi ngoba ngithinta le ngane ukuthi sivikele the next generation. Nibadlalisa nebhola. Kunzima ukuthola mhlawumbe izinsiza like amabhola, ama-soccer boots. Wenza njani ezimweni njengalezo ukuthi nazi ingane usezikhona mhlawumbe ziyathanda ukudlala mhlawumbe nithola ukuthi nisupplye-ke ngalazi insiza like ibhola nje lilodwa libiza imali yalo nama-soccer boots ngoba ngisho mhlawumbe nama-kits ngabe niyabathengela ama-soccer kits. I'm not sure. Engingaqala nje ukusho lapho i-team kade nginayo ngiqala nje lapho i-team kade nginayo engane ngamiswa yizo ama-challenges ukuthi izinto eziyinsiza zitholakala. So ngicile sengifocus ekutheni ake ngicreate ama-event nje kuphela ngenze ama-tournament ey'ngane la engizo-invite khona ama-team ey'ngane ey'ncane zizodlala. Kodwa going forward ngiyafisa ukuthi ngiphinde ngiqale kabusha futhi ngibe nayo i-team. Ngithole amabhola, ngithole ilokhuzana ama-kit olokhuzana ey'ngane because i-team yey'ngane ifuna umuntu ozoba nemali kakhulu ngoba yona ayikho into eyifakayo kuwena okhiphayo kuphela. Kanti futhi ngiyafisa ukuthi ngibe nayo i-team yey'ngane especially futhi kube i-academy kungabi ukuthi i-team nje kuphela kodwa kube i-academy la okuzosizakala iy'ngane from u-under 11 kuze kuyogcina ku-under 17. Lokho kungayilekelela kakhulu iy'ngane ngoba esikhathini samanje ibhola iyafana ne-career and kuyasiza ukuthi uqale usamncane. Lokho akukuniki inkinga kakhulu mase ku-professional level uma uqale usamncane. So phinde kulekelele futhi ekutheni ingane engambandakanya idakamizwa ngoba uma ungabheka umuntu ngeke siphike ukuthi abantu labo abasebholeni bayisebenzisa idakamizwa kodwa umuntu oqale isidakamizwa esengaphezulu kwa-18 years noqale isidakamizwa engaphansi kwa-18 years kunomehluko akufani. Ngeke sithi umuntu odlala ibhola asebenzise omunye umuntu engathi hayi odlala bakhona nje abadlala ibhola abayisebenzisayo kodwa akufani kunomehluko. Mhlawumbe kuba umehluko kanjani nje emqondweni? Umqondo womuntu olokhuzana osebenzisa isidakamizwa engaphansi kwa-18 years nosebenzisa engaphezulu uyalimala kakhulu umqondo wakhe. Uthola ukuthi nokuba focus akakwazi ukufocus. Umuntu ongekakwazi ukuhlala endaweni eyodwa for i-hour elalele umuntu eyedwa akakwazi. Umuntu engathi nje engahleze yaluza ezama izinto ezomenza ukuthi egcineni athole imali ukuthi ayobheka akakwazi nje ukufocus. Okay, speaking about teams, lo msebenzi wenzayo because ngiyabona ukuthi okay nibambisene nabafowethu so I'm just assuming ukuthi ngoba nje ngibona ingadi yinhle mhlawumbe balekelela kakhulu in terms of manpower, the brains. Sengikhuluma when we're talking about team, bakhona abantu abaseduze kwakho anilekelela nabo mhlawumbe in terms of structuring i-project yonke like mhlawumbe having secretaries, abantu ababhekele isikhwama uma ukuthi mhlawumbe kukhona ama-funds eniwaraisayo or yonke lento uyibambile nje uyi-one noma uncedisana nabo vele abafowethu? La nje njengoba ngishilo nje saqala ukuthi si-more than ngisho i-team siwogudi. So in terms of ilokhuzana ingadi siyabonisana, ayikho into esiyenza umuntu ayenze individual. Siyabonisana ukuthi nakho kufanele sikwenze njengamanje, nakho kufanele sikwenze, sibuke ukuthi hayi uma sekhulumile ugift lento ayishoyo sihlanganisela amakhanda ukuthi ngabe ingenzeka ngendlela kufanele yenzeke ngayo. Uma ukuthi ngeke iziyenzeke siyabona ukuthi yiphi indlela esingayisebenzisa. So more especially thina abanye ingadi besingazi lutho ngayo kakhulu. Umuntu odlala indima enkulu umsizi kule nto engadi ngoba yena benazi ama-tips amancane. Then nami ngahlanganisa ukuthi ngithi ukubuka ko-YouTube hlanganise nokuza nomqondo kamsizi ingadi phambili. Yeah, so lokho Chief wona udlala indima enkulu ukuthi senze izinto zenzeke esikhathini samanje. Kwenza impilo ibe lula. Yeah, man. As much as I would have loved to go further because ngilokhuze ngikholwa ukuthi
these sit downs are about you yabo. We get to know you as a country, sazi umsebenzi omuhle owenzayo. Mhlambe sifinyelele ekutheni sifake isandla lapho okumele sifake isandla khona mawukuthi nisiyathinteka sinene because uthola ukuthi kunabantu abanawo amandla like financial power, but mabebona such initiatives bakuthola ukuthi kuba easy for them ukulula isandla. So as Ntuzuma TV, that's iwona msebenzi esizama ukuthi nisiwenze lo yabo. So what would be your message around your message to abantu around umbilo nje, because ninengadi la ukuthi ngicela ungimemela nje abantu bala umbilo ngifethu ukuthi okay they are welcome, they can come and buy la mina ngamanani aphansi nje ukuthi izitshalo ezi-fresh ezingavayanga ngisho trucking. Just umuntu besana paka imoto nje la ezansi athola ibhantshi lakhe ake angene ekitchen. Engingathanda ukusho nje kubantu ababukelayo la ukuthi ingadi izosiza wonke umuntu okhona, akekho umuntu emthathethile ukuthi kusizwa ngoba abanye abantu bayaconfuseka bayitshela ukuthi le nto leya inomasipala phakathi. Shuthi mhlawumbe singasho ukuthi indlela ehleleke ngayo akukho umasipala phakathi, ingadi new beginnings, eyekhongela, eyombilo wonke. So siyafisa ukuthi umuntu ofisayo ukusixhasa in terms of ukuthenga engafika azoyitholela lokuzala into afuna ukuthenga. Iy'tshalo zethu zonke zisuka nje ku-R10 kuya phezulu, futhi uyithola zi-fresh, sikhela straight kusuke engadini. Ayikho into esikha siyibeke, isuka nje engadini straight ize kumuntu osuke efuna ukuyithenga isa-fresh injalo. So siyafisa-ke nje ukuthi nabafuna nje ukuthi belekelele ngezinto abalekelele ngazo, because even ngisho amathuluzi ethu siqala nje ingadi saqala ngamathuluzi amancane. Ungabona sesivule kukangaya, ungathuka masithi saqala ngey'peti eziwu-2 negeje elilodwa sisebenza lapho kungekho ngisho ubhushu, but samanage ukuthi sisebenze size siqede. So siyafisa ukuthi noma uba onamandla ongasilekelela ngaleso sipeti esisodwa, ngalelo geja, ngaleyo jojo tank, ngoba sine-challenge futhi yamanzi njengamanje. Abantu abaningi bayasi-challenge in terms of amanzi. Njengamanje sinenkinga la esikha amanzi ngase kuvale noma. So siyafisa nje ongaba namandla ajojo tank asilekelele ngawo, ongaba namandla emigqomo mhlawumbe ngoba ojojo tank futhi bayabiza imigqomo lemkhulu la sikwazi ukuthi sistorishe khona amanzi ethu, nawo bengasilekelela. Oh, wonderful. Siyabonga kakhulu mfethu for your time. Sangathi umsebenzi wenu ungakhula njalo. Next time sizwe ukuthi mhlawumbe nibanike some, because nila eduze nethi mhlawumbe ngala eNorth or eSouth ukuthi mhlawumbe kunendawo nje enkulu esebenisikele yona nenze umsebenzi niqhubeke nokwenza umsebenzi omuhle kangaka noncomekayo. Bonga thina nje ngokuthi nathi nesabalisele i-information yethu. Siyafisa ukuthi nje nobudlelwane bethu bukhule liya phezulu, futhi ziningi izinto esiyithathethile esifisayo ukuthi sikhulume ngazo ibonakala. Siyafisa nje ukuthi niphinde nibuye sihlele sikwazi ukuzokhuluma ngezinye izinto ey'thinta yona impilo yomuntu osemgwaqeni. Yes. Siyabonga kakhulu brother.